الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. Peygamberimiz aytты. Егерде адамдар азан айтылдағы birinci safтағы soğuktu anық жүрегіменен құя білгенде бирок азан айтылдағы соğuktu birinci safтағы soğuktu bilip аға мүмкіншілік таппай қалса, birinci safta өткенде мүмкіншілік таппай қалса, küçük kulak taşkığı menen öte durgan dengeyelge жетip kalsa bile bari bir küçük kulak taşkap olsa dahi men azan aytanda talaşıp men birinci safta bugün kuram dep muno namazga men birinci safta ötüşüm kerek dep talaşıp kalışmak küçük kulak taşkap olsa da subhanallah. Qarang, küçük kulak деген ал ең қадір бақыттуу нерсеге коюла турган нерсе. Ең бақыттуу, ең нақтуу баалуу ал азан айтуу менен биринчи сафтын соогун айтты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. Егерде адамдар намазға ертерек келүүдөгү соокту билишкенде анда бири менен атаандашып мен сенден бүгүн эртерээк барбасамбы азан айтылганга чейин намазга деп алар эртерээк келиш үчүн бири-бирин атаандашып жарышып калмак. Караңыз. Anas rivayet. Qaysi sahaba ekenin bilmeyin. Bирок Badrga katışkan sahaba ekenligin anık bilen. Biz namaz okup bütkөндөн kийин balaсын biz menen namaz okudunmu dep soradi. Ооба, сиздер менен намаз окудум. Сиздер менен жамаатта намаз окудум. Жакшы анда. Bирок tekbir uğularda imamdın birinci takbirine yetiştin mi dediler? Yok yetişmeden oşama. Geçigülüp girip kaldım namazda. Anda oşol sahaba aytты. Attın. Oşol ötkörüp vergen tekbir uğularını alga çıkar. İmamdın Allahu Akbar dep kulak kapkanda namazda girişkendeki tekbirin alga çıkar. Ötkörüp жиберген ошол алгачкы такбирге илешүүнү өткөрүп жиберишин эми аны Аллах жолунда эң семиз болгон муктаждуу жерге бериле турган 100 төнү берсең дагы анын сонун кайтарып ала албайсың. Subhanallah. Tabiinlerden bir öz айтат. Men özümdü anık bilem 40 жылдан beri 40 жылдан beri imamın arkasından geçikten takbir uğrağa geçip namaz okuyun diyorlar. 5 vakit namazda. Subhanallah. Peygamber diyor: "وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَدْوًا." Egerde adamlar kuftan namazı menen bağımdat namazındağı
cemaatin okuluğuдағы soğuktu bilişkende, anda Allah basıp gel alışmasa dağı, örmülüp, jetör dayakta görmülüp bolsa dağı, haduvan degen kökürögü menen bolsa da soyulup gelişmek. Soğuk şunçalı. Oşan için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنْ صَلَّى لِلَّهِ 40 يَوْمًا بِالْجَمَاعَةِ ay fil cema'a kim namazı 40 gün cemaat bilen okugan bolsa kutibat alayhi bara'atan Allah taraftan ağa жазылат. Eki alıslık, eki uzaklık жазылат. Eki kutuluğu жазылат. Bara'atun minen nifaq birincisi iki yüzlülükten arındı. İki yüzlülükten tazalandı. Bir otola bunun yüreğindeki iki yüzlülük alıp taştandı diye yazılar. İkinci alışık, ikinci tazalık, ikinci kutuluk. Bara'atun minen nar. Tozoktan kutuluk diye yazılar. Bu 40 gün insan özün sınıfı koyuyor. Özünün denesini Allah Teala'ga soğudağa koyuyor. 5 vakit namazını meçitte tebir uğlağa inandın, Allah'a çıkta jetişip namaz okuyan adamға berili turgan sıylıq. Sürekli görüyorlar. Allah Teala barda şu hadiste, Peygamber'in hadisinde bayarlanan mıhtı insanlar katarlar olsun. Amin. Allahümme inneke afuun kerim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya rahimu bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu Ekber. Selamun aleyküm.